Manang Biyada! Hello, gagayam at timanan to gayam yo, Jenna Almoite, ang mga kakamakasma ng biyanang. Amang kumusta kada kayo amin kan syempre mang kablao matan itinaragsak nga oras, ititunggal maysa. Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Manipod man kani kabsat o saan na pud nagan tintay drama? Nay. Mayat man dito inusar managan mo kabsat o. Ngam sakbay ti amin, makablawa mampay da Jennifer Aranas, ngagdangdangag dita San Juan, Batangas, at taga Tabuk City, Kalinga. Ni Catherine Gay de Ocampo at taga Luna Apayao from Mary Jane Manglalan. Kani Rudy Sudaria dita California. Kastoy man ti kunani kabsa, dir man ang biyanang. Adamat kapadasa kakayat ko apay drama. Iso akayat ko nga ibinglay dahito kapadasa, tabarang makaitad mo at iti adal kan leksyon kadagiti padak adumdumngag. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Tanyat gagaram, inabakarina. Umayak man nagpahula, litra O. Ola ang tinagan ko, nana. San alitraw? Nainayun anyo ba't tinagan ko? Anya mga amin day tanagan mo. Nagababa, nagrigat abaliksyan. May sala alitra. Di mo latultuladan tinagan ko. Nagatidog. Baka rin na Elena Esperanza. Iso anayunak man tanagan mo. Ta nagrigat abaliksan ti may sala alitra. No kaya mo ako, OMG. Tamay maya basit adenggan. Maday, basta kunayo latta ka rin kanyak. Anyat ipahulayo aya, ina. Ipahulak ko mano payatawan ti panagbiag ko. Nan, kita agmanta dakulap yaw. Adtoy. Ay sus! Nay, apay! Anyat nakitam di tadakulap ko. Oh! Madamag kumanlaing. Anyat kan ka rin yung itinal daw. Sana ka mahilig iti karne. Fish lang kanateng. Nuag karne akman, sagpaminsan lang. Kan sagabasit. Sagay sala atadtad, nukwa. Kan mahilig ak iti protas. Kan dagitay herbal bulbulong, tipan nakakapek. Kan kanayon ti ehersisyo. Pipya. Mayat nga raw. Manopay nga yatawan ti panagbiag ko nga ta. Manutawin nyo na ya. 85 ko na. Ngam napigsaag pay lang. Abutin nyo pa iti sangapulo atawan. Basta itultuloy ti healthy diet yaw. Ay na. Nagmayatan. Ado pa'y nga ro datawan ti panagbiag ko ah. Thank you nga ro, Barok. Welcome to Jenna Almoite Drama. Nanang, agsakit mo to niya rawat akasinsin nyo ijalaod. Wen ka no nga rod. At damanin husto apad to ni ninong ko nga nanang. Tanay baga na kanyak ide, amakaptan to kano iti sakit ni uncle. Kat pimaysaw. Nairan-ran na mo la siguro Tatilan tumakan kanin na. Oray parit kan kwa na alay lamutan na latta. Haman nanang, talaga apod no jahulan ni ninong Naglaing talaga na dyan ninong ko. Idol ko talaga. Talaga anala kaakaptan ti sakit ni uncle mo tamalaksid anarawat. Mangarak pa kan managsunal. Papanan na ngay no diag sakit. Basta biliba ka talaga kinininong ko, nanang. Ado, ti may paiso nga ibagbagana. Mamad to, talaga. Nay, addalugan ang nagsardang iti batog. Asino nga ta tinakalugan dita. Dito'y matbatog tinagsardangan da. Ni Valerio jay dimsaag. Jay driver. Padak mo't abakot. Nanay, asino nga tangay day tanakiluganan ta anak ko. Langana mo't tibak lang. Urayak lata idan nga umay dito'y balay. This drama is owned by Jenna Almoite Drama. Nanang, adda kadwa kasimbang pait. Ni Anselma,
nobyak. Naimbag nga oras mo, nana. Kastamet, kabsat. Kaya't na kayo amam-amo ni Anselma. Isong impasyar ko dito yung balay, nanang. Akat nangan kayon. O, nanang. Nangan kami, Jaylee. Nag-restaurant kami. Napintas gayam tiinan ni Valerio. Sika ti malaan to'y anak mo, nana. Agyaman hak Ay wan taga ano ka nga ay Anselma. Taga kabangibang a barangay, nana. Kalugaran mo't lati ex ko, nanang. Agkaaruba da. Anya? Ijay tinakam-amwak kin Anselma, nanang. Kanayon kami nga agkita, tunggal mapanak ija balay ti ex ko. Asino ti mangipagarup, ada kami gayam tinaik kare, para iti tunggal maysa. Sa mo la ibagati kasta, into nagkasar kayon. Tano ita, agayan ayat kayo pay laeng. Di mo maibagati gasa at ako nada. Basta siya, ni Anselman ti final, nanang. Ison ti talagang asawaak. Uray siyak, nana. Ni Valerio ti maudi apakiasawa. Ay, anya ka, balasang wano balaw. Wano sina iti asawa, kabsat. Balo, nana. Saan na pa nang idawdawat? No bilang mabalo akto manen, jakon makiasawa pa'y. Maudin ni Valerio nga ayatek, nana. Ako, tada kayo dayta. Da kayo ti masagnan. Iso ada kayo nga ron ti makaamo no anyat plano This yo. drama is owned by Jenna Almoida Drama. Kumari natin. Sino di babaya nakita ki di balayaw? Nakita ka ngamin itay lima basakit. Dumagasak ko ma. Ngam nadagsan di binaklay ko abagas. Bisita yo ka din. Kumari. Ahin ni Anselma dayjay, pare o. Nobya ni Valerio. Anya? Nubya? Ngay. Saan aya? Adi taga kabangibang abarangay tinubya ni Valeriaw. Nagsinadan Nagapada, idi kwa nagsinadamutin. Kat ita adamanan baro anubya dya anak mo iti bunyag, kumpare. Ay, taga ano ngay dayjay? Taga kabangibang metla barangay Karo ba metla jay ex na. Anya? Di nala inyad adayumit kain tinagbirok iti kasukat ti ex na. Nagloko ba dayja Valeriaw? Jakman amoy ti dayjay nga anak mo iti bunyag. Isumat kano kayak na. Welcome to Jenna Almoida Drama. Nay, nagapuam, insan mayay. Di taman balay daninong mo nga insan Valerio. Napan ka kadimot nagpahula. Waninsan, kat, ay na. Ha? Abay, anyat impahulam. Kan apay nga agsangit ka ngay. Agpay sujay atap ko kanila kay ko insan. At da babae na iti lugar a pagtrab-trabawan na. Anya? Nakita mo, no? Impahulam laang. Iso nga ruti hula ni tata, Anya? Nabayaga na madmadlaw ko daytay di asawa kinsan. Nabayaga sana nagawawid. Kat no agawid man, kanayon nak nga apaan. Kan di napulos ipaigam ti cellphone na kanyak. Madlaw nga dahil lamlamang na. Ay, kat kasaritam anaimbag insan. Damagam no husto ti atap mo. Tanarigat mo't no agat atap kalatan nga awan mo ebidensya. Ay, basta insan. Napigsa ti pakinakam ko ahusto ti atap ko. Kani di kasjay timbaga ni tatao. Ad-adan! Puno talaga ti atap ko, kasinsin. Anya trabaho dyan nubya ni Valeriaw? Kumari natin. Wanaw, pensyonada. Madlaw nga may nabak nang. Taadda pa'y lugan na. Pensyonada, kan ada kano papaabangan na nga apartment na ijay syudad. Dakkel kano abalay. Aya, Sa bali pa'y kano di papaabangan na apakanan ijay ilay. Kan ada kano pa'y upat avan na nga ipapabiyahin na. aya. Kat talagang raw dabak nang nukasta.
Ada napansin ko iti nubya na. Anya day tangay kumpare o. Basta, damo pa'y lapan nakakitakin ko ana. Sa balay, tinariknak. Kaslada na idumdumakin ko ana. Ay na, sunggarak pa'y sika. Naidumduma nga. Basta, ada sa balay anadlaw ko. Diyak pa'y lakayat nagsaw. Tama nga no agkamaliak. Nga masigurado. Husto lakit di ti hulak iti na iya babae. Panagmugmuging na pailang kat amukon ti kinatao na. Ken amaw ti mapasabak iti basakbayan. Aniya. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Kahit kan nga ikasar, Anselma. Ngam problema ti kwarta. Awan pa'y urnong ko. Basin mo ngamin ti mapaspasada iti tricycle ko. Apay nga na problema dayta. Siyak ti aggastos para iti kasarta. Ay, sana. Diyak kayat nga damasaw ti tao. Diyak kayat nga ibagada akwartala ti kinayat ko ken ga. Iso nga ipakita ka dakwada, akabailan ka nga ikasar, babaen ti bukod ko akwarta. Okay. Amuda pa'y nga rod no kwarta kuwan no kwartam ti magastos. Ken may sa, di mo man pampanunuton ti sawan ti tao. Ado nga min ti chismosa iti lugar mi, Anselma. Man nakibiyang da iti pada da tao. Imbes adyala bagbagida ti biyangan da. Saan? Tapakibiyangan da amin abiyag ti kaaruba da, ken kalugaran da. Ala, bye-bye am dagita. No kayat mo ag secret marriage tan. Saan? Kahit kung nga iparang kadagiti tao nga ikasar ka. Asaan ka nga ibaen, nga orain inauna ka nga adayong siya. Oh, agyaman nak Valerio. Talaga nga ay ayatin na. Wala. Sa bali ti tamak ken ka, Anselma. Manangipatag ka ngamin. No kadwa ka, panagriknak. Ket upat a tao ti mangipatpatag kanyak. Ha? Anyat kayat mo asawan? Wala. Tadala nga ruden asawak. At dapay nanang ko, antik ken lulak. Anya? Di mo kumatagidak sin timbagakwan. Ta aglaplapusanan ngamin apamatag ti parpariknam kanyak. Iso akay kayat kalaunay, Anselma. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Lumabasak pa'y Valeriao. Wala, Ninong. Nay, madaman sa ti meriendayo ah. Wan, Ninong. Dumagas ka ba, Tag merienda kayo. Kasangsangput mi ngamin. Ay katwan ah. Narigat apaayon ti grasya. Ninong, isugayam na Anselma, nobyak. Nice meeting you, ma'am. Di nakawagan iti ma'am, tata. Anselma, kunayo kumalatan. Ay, ala. Ay, kanayon ka makita no lumablabasak ditaw. Si kagayam tinubya to'y anak ko iti bunyag. Mamit lang, Ninong, Yalaan ko iti baso yo. Sige lang, Barok. Anya ngay ba't tinagustom kini Valerio, kabsat? Siyempre, nasingpet. Day tati kang runaan anangayatak ken kuana. Ta, di nakibain nga oray ub-ubi nga adayongam siya. Ay, ngamawan mo't trabaho na. Adamet, iso na laeng tasaan na permanente ti trabaho na. Maki-extra laeng nga agman-maneho. Kan may sana problema dayta. Tano bilang agasawa kaminton, agnegosyon to ni Valerio. At 20 baso yun, Ninong. Wala. Agmerinda kayo mutlan. Sige, Barok. Kit agyamarak manayin. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nagawid ang Janubiyang Valerio. Wen, Ninong. Anyat mo ko na yung Janubyak. Napintasan niya. Nga oray bumakitain. Weng, awan makunak iti da ita. Talaga napintas. Ngam no para kanyak. Mas kay kayat ko di muna nubyam ngam dayjay. Ha? Taapay mo, Ninong. Ay na, adda madi ang nakitakin ko ana. Adda pagilasinan asaan kay to anaragsak iti tunggal maysa. No pilitam ti mga sawa kin ko ana. Ha? Anya mo detang ibagbagayon, Ninong. Inyat mabalin ko ngay. Kit iso nga ro di nakita kin ko ana.
Mumait nga aghulhula ak. Amok ti mapasamak iti masakbayan to iti daydi a babae. Anya? Ado, tinakita ka pagilasinan. Amalas ti biyagyaw no pilitin nyo tagasawa. Ha? Sus, nakabutbuting mo dagit ang ibagbagayon ninong. Isaksakit ka. Taanak kakit nga road iti bunyag. Kasla anak ka na. Iso ading ganak. Para iti pagsaya atam ti bagbagak. Iso anabalo. Iso anatay ti mo ng asawa na. Tamalas day di a babae. Anya? Apay di ka makaid na, Valeriaw. Itay payla pumanagnaka. Nanang, mariribukan ak. Kasano da ito yan? Kunak no na Selma ti talaga ang makagasat kon. Ngam adayon samot ang mapasamak da ita. Apay aya. Basta. Diyak ibaga kada kayon. Tatikay mo't lamamati. Ibagam ano anya da ita. Tapnamok mati may balakad ko. Saanan? Para kanyak lang day jay nanang. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Kanya ang itaramidak ninong. Sapay inayat kun iti husto na Anselma. San pa'y anala daw ti abayin barok. Kundi mon ibay-bayag ti relasyon yaw. Tama nga numabalo manay na Anselma. No agasawa kayon, kat mabalo na Anselma, ang momon ti kahit ko asawan. Ha? Diyak pa'y mo't kahit ti matay aninong. Adda nga min nabasak iti panagmugmuging genoviam. No makiasawa manay, mabalo adagos. Anya? Isungag panunot ka. No kayat mo pa'y tagbiag iti napaot barok. Sinaamon, dadya babae. Ngam no nakasagana ka na pumusay, sige, asawaan ng Selma. Ninong? Agpili ka. Agbiag iti napaot. When no pumusay. Anselma, sorry. Ngam panagkunak. Agsinatapay laang ko ma. Ha? Taapay ngay. Basta, sa anak a komportable. Kan adda problemak. Kat kahit ko asulbaran asisyak. Anya ti problema? Basta, para kanyak laangan da dyan, Selma. Sapay ko matamawatan nak. Ag-cool off tapay laang. Kat no talaga adata, agsabat tulat ta, tidalan ta. Oh, apay gaya kastamat tanti pagpagam, Valerio. Nagkinarita, anila ang patay ti mamagsina kadata. Kunam, ay ayatinak. Namapay ngaya sinaanak. Ada ka din kasukat ko. Awan, basta kahit ko pailaan tagmay maysa. Please, maawatan nak ko ma, Anselma. Dayjay. Agsangsangit ang yan, Selma. Kabayatan ti panagsarsarita dakin ni Valerio. Saan ka pumanaw dito? Urayat, no niya ti pagbanagan ti saritaan da. Sininaan siguro ni Valerio. Isungag sangsangit niyan, Selma. Sapay ko ba? Tagsinada na talaga. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Nimbag nga oras mo, Anselma. Sika mo't gayam, tatao. Kasanuan nasa pulam to'y balay ko. Imayak dito idin, Anselma. Iti san pa yan nagsina da Valerio kinti ex na di takarubayaw. Ha? Anyat kagaram? Kwa, umay ka la kumakumustaan. Taamok, nasakitan ka iti panangisida ni Valerio kin ka. Wen nga rod. Pilpilitek nga aklunan ti amin. Diyak mat mabalin nga ipilit ti bagikin ko ana. Sa nabalay, ta iso nga imayak, ta umay ka andingayan, Anselma. Iso nga pastrikin nak, ta andingayan ka. Ha? Ala, sumrek ka, manong. Yaman nak. Anselma, nalaingak nagkanta. Mabalin ka sagutan iti kansyon. Tapno maksayan baset ti panaglidliday mo. Ha?
Halaman nga rod, manong ko. Naulpit. Adawal. Tisimang bay. Kanyak. Ay na, naglaing kamot kayo magkanta, manong ko. Siya na pa nagpalastaw, Ganselma. Ngamday ta ti may sa talintok. Adaw ti talintok. Jaglay pakpakat. Ngam ita ipakatong. Basta parakin ka, Anselma. Insan Valerio, adda nadamag ko. Di mat nagsina kayo, ijay nobyam? Unsan, apay ka di. Ay na, amom. Paspasyaron ka numat ni ninong mo nga, jay ex mo, ijay balayda. Ah. Kasla, kunada nga, isudan. Ta, adda nakakita, nga agkuy-kuyog da ka nun. Ha? Agpay sungat taday ta. Wan, ta saan da amay may sawan no duwa, tinangibaga kanyak. Aduda ang nakakita insan. Anya? Apay nga kasadyay. Kalpasan nga inupay nak ni Ninong. Dinurugan nak asinaak. Tagbalinto ka no amalas ti biyag ko no isuta ang sawag. Sa ita, kasta ti maamuak. Ano kasta? Adda sa bali panggap ni Ninong mo, iti kasta ngay naramid na, insan. Apay nga kasta kayo Ninong. Dinurugan dak asinaak na Anselma. Ngamda kayo kanumot gaya man. Nay, kahit anya basol ko di tangay. Naiturong siguro mit ada kami ti para iti tunggal maysa. May bagam ay atigasat. Madi tinaramid yun Ninong. Kunak man lumalas tagbaling nga asawa na. Di agmalmalas kayong tungarod. Ha? Ay, kwa. Amu yun no kasano ti panagbilbilib ko kada kayo Ninong. Ngam iti kastang inaramid yo. Napukawan ti panagtalag ko kada kayo. Aga-agaw kayo. Di mo matsawin ti kasta, Valerio. Diyak mainagaw na Anselma. Sa akmet lang nagaram kinkwada, idi nagsina kayo. Basta, aga-agaw kayo. Traidor kayo Ninong. Welcome to Jenna Almoida Drama. Oh, honey. Di ka kadi payagawid. Kunab nga agawid ka ita. Kakapsutak mitay niya. Maulawak. Kan medyo nasakit ti ulaw. Makabakbakwara. Ha? Apa yun nga ay? Diyak manam mo. Diyak maawatan ti bagik Anselma. At ang sama manggamgamod kanyak. Anya? Kinwan gayam. Sino dagita nakadisplay aladawan ti lalaki dita ditingyaw. Itay ko pa ila abigbigbigan no asino dagita. Maliplipatakla damagay. Kakabsat mo ka di dagita lalaki. Ha? Ay, saan? Awan lalaki akabsat ko. Pasig kami ababae. Dagita upat na lalaki kat isuda tinagbalin nga asawa. Natay da amin. Kanya, nukasta, namin upatan anabalo ka. Wen, apa yan nakigtot ka? Kwa, awan, agawit ak garuda yung tanay. Yan tabi na namin na kanya balay. Ikarigatak na agawit ang Selma. Kano ka nga rod manin nga umay dito eh? Kumpurme, makitang tao. Apay nga agsakit kamutan, pare Anyat napasamak kan. Yun nga round. Yakam mo. Dan samit mga asing kanyak. Kayong kagpa-check up, pare. Amangan mo niya na itan. Agpasukon kan na ijay nubyam. Sanan? Sinaak de jayang. Upat mo igaya man tinagbalin nga asawa na. Natay damin. Anya? Mga no sumarunuak mo kaya't kumibat kang biyag Isun samit kag sakita kaon. Tamarugrug yanan ti papatay ko. Iswasin na akong dadya babalwan.
Kas mat ta cellphone mo, Sene? Kat syempre intan jay nobyo. Tay baro amodel day ta. Kun nginginaan day ta. Sagmamanungay day ta. Basta, adu aribo ti bayad na. Apay, gatangam? Di ka nagarapaap tawan mo't pagbayad mo, Inga. Kaya't kumitla ama-amuan. Ano sagmamano? Ay, nasaan na masapol. Tamang ano nakarkaro, amatay ka iti apal no mamwam. Anya? Sige, panawan ka pa tanay. Agur-ura dyan nobyok. Agkita kami ngamin ita. Aw! At iti kwartam sinay hanay. Thank you manan, my honey. Ay na, iso alab na lab ka. Kat nga oray pangit ka. Tasaan ka na imot. Ay, gapaw tayo ayatan ka, mate. Nakarkaro pa iti panagayat ko kan ka, Orly, my honey. Lab na lab ka mat nga oray pangit ka. Ay, agyamanak Angem, mabaling ka di. Adi mo sang kaibalikas. Dita, pangit. Tanagalas adenggan, my love. Ay, sorry O sige, saan ka nga uyawan? Ibagbagak lang tagpaiso. Ay, kay, sa dino pa iti kaya mo ang papanan. Ay, nabanog ako nagpaspasyar, honey. Agawid tansan. Okay nga raw. Itulog ka di balayaw. Sinay, imawag jay kapsat mo ijay abroad. Damdamagan na no nairugi mo nga inlakad dagiti papilis mo para abroad. Ay, ibagayo ta saan pa'y lang, nanang. Hindi pa'y lang amain nga bagbag-anakin ka nga asikasuo mo dagiti papilis mo. Ngam di ka matagkirain. Ay na, nagrigat taga-broad. Ay di ka katagyaman, taadda jay kapsat mo amang tulungkan ka. Di mo matngarod ipakat tinadalmaw. Nakaturpos kay ti kulihaw. Nakapasa ka pa'y iti board exam. Ngam di mo mat i-apply. Sayang tinadalmaw, sinay. Agtrabaho akto ka di. Saan pa'y nga ita? Ubingak pa'y mot. Ay nanakaw, nagpardas ti panaglabas daw. Amangan nagbalaw kan taon, ngam bakit kagaya man. Kat di ka pa'y naka-apply iti trabaho. Sayang ti kwarta abinusbus mo anagadal. Nanang, saan nyo na problema ti panagtrabaho? Saan dak nga obligaan nga agtrabaho? Ta obligasyon nyo kas naganak ti mang paadal kanyak. Tanakdak. Ha? Ay, baribar ti panagsungsungbat jay anak mo no kas jay amabagbagaan. Ay na, anak mo day jay bakay. Iso nga samte ugali na. Wan, ngam di na kayat ti pakuriktar. No anya ti amuna, isaun ti sursurutan na. Talaga kasta Mapilit mo nga raw, no talaga adi na kayat tagtrabahaw. Una, ngam sayang jay nadal na. Ay, saan taubing paay? Awan pa'y siguro timod na ngagtrabaho Kan may sa ure awan trabaho na ta, dami ta kwarta na. Kwarta tinubyo na takasanaw, mahilig itibak ng anubyaw, tapno adda pagkwartaan na. Unay katikas ta pa nagsasaumon, pilik. Anak ta ni sinay. Iso arumbang la soportaran ta iti amin aganwat na. Nga oray maday, kar aramidan na. Anya ati madingar aramidin na Ti pan nakirelasyon na iti saan agwapaw. Iso nga rumit ay ayatin na. Ay, ayatin nga. Saan na nga ay ayatin day jay? Kaya kwarta na tinayat na. Biyana! Nakapimpintas di anak ta. Imposible nga agayat iti kaskin ni Urlay. Ay na, ti kasta bakit? Apay, nagitila na pintas ken gwapo ayat at dakarbangan na nga agayat. Uray mo't dagiti awan itsura na Pagkukwartaan na laday jay alalakay. Kas matla iti mo na anubyo na iti Lakay abak nang. Ngam idi na ibus ti kwarta jay lakay anubyo na. Sininaan nan. Iso nga amu konti style di anak ta. Nagswildo kan, Orly? Sampay nga raw, my love. Intong Lunes pa'y laan. Anya mo, daytan. Kanayon ang madili ti swildoyo. Di ka pa'y laumikat ijay. Umakar ka lang iti sa bala kumpanya pagtrabahwam.
Ay na, napintas ti saad ko iti kumpanya nga ayang kaw. Sayang no panawa. Kakaiso na ang imatuswil daw. Winangam agkaradilay matiswildo yaw. Asino mo ti sana masuron di tangay. Apay, ada pangaramata mi ti kwarta. Kada Ay, kanayon nga da. Sapay adda kayat ko agatangan. Addan yo arrival ala ko di gayam ko abagkan sapatos. Kayat ko dagi chay, mayat na original. ay kagatangan ta alam. Ha? Adda kwartam di taaya. Mangirwar tayo di bangkaw. Ha? No kasta, adda pa'y kwartam iti bangko? Manungay. Basta day dulduling ko, Apag balay tanto nagasawa ta. Ay, o sige nga Rod, inta mangirwar iti kwarta. Tapno manggatang tanti kayat ko. Nakaap-apal ka, Sene. Manipod adda boyfriend mo. Magatang mo amin na kayat mo. Kas ina, barumanan tabagkan sapatos mo. Ay na, anyat serbiti kinaseksikan kinapintas ko ngay. No jak aramatan ti utek ko. Ha? Iso asi kaingga, usaram mo ta utek mo. Ang dami tsuram. Jay big time ti pilyam. Ananwam ti gwapo na wang makwartana. Oray la kay wano pangit ditan. Basta da kwartana mayatan. Sene, Practical ti biag itan ingga. Kitaan na ka. Oray saan ang agtrabaho dala ta kwartak. Tangamen, us-usarak ti panunot ko. Oray saan mo ngay ayatan. Basta big time sige kiti. no kasta. Di mo ay-ayatan ni Orly a boyfriend mo, Sene? Ay ayatag mo. Ano da kwartana? Ang amnawan maitad na kagurgurak. Anya! Ingat, Uncle! Inga! Asino di akin lugan iti daychay? Nagpintas mga luganan. Nagdakkel ka nagsilap. Ay kwa, lugan ni Uncle ko. Ha? Ni? Diyak lang pagarup nga dagayam uncle mo big time. Kadwan nagkapoy di abroad. Balik bayan. Barawan no balo. Kwa? Balo, Sene. Ah? Talaga? Ay, anya trabaho na ngay. Pensyonado na. Ay, kastaya? Ay, sayang. Diyak na sangbot. Di kam nagamam mo. Pimanaw mutan. Agsublin tumanen inton bigat. Kapsat ni tatang mo, ano ni nanang mo? Kwa, kabsat ni nanang ko, Sene. Ah, kastagayam. Ay, wan, di kan samo nagawawi. Dani jay lugar yo, Inga. Yak masango. Makumikumak iti trabaho. Agawid akto makaurnungak, Sene. Mapmapanmat ngamin iti abang ko ti masuswel daw. Nagngina mo nga minti abang mo dito eh. Kung nagalas mo ti balay pag nanagdam. Ha? Ay, awan mat ngamin ti masapulak analaka. Dayto yan ti kalakaan a boarding house, Sene. Mabigbig ko day siya anugan na. Taylugan niya uncle ni Inga day ta nagsardang iti batog ti boarding house na. Ay, payman, asit gak man ki de. Excuse me, sir. Sika di uncle ni Inga? Ha? Ay, naibaga na ngamin kanya kidikalman nga uncle nakakano. Pudno? Uwan, apay ka di. Ay, awan, kaya't ko lati makiamamukan ka, sir. Ay, siya gayam ni Zenny, gayam ni Inga. Nice meeting you, Zenny. Mabalin ti umay dita boarding house ni Inga, sir. Umayak kumamu makisi istorya kada kayo. Sige, umay ka. Sene, rumor kami kini uncle ko. Uray agawid ka kahit. Inga. Bye-bye. No kaya't napay ti makisarsarita ka na ta. Inton mabinsan ng tirurwarta. Winmat ngamin, Inga. Anya ka mat. Kaya't kung arod mo ti makisiningad ka ni uncle mo. Ha? Saan ka di, tata? Uwan. Day talaga yan. No problem. Man nakigayo makmat ka. Ala, nagmisuot mo ta na pimanaw ti gayam ko. Ay, awatam latante ka na, Akseni.
No mabalin nga bin kat di na kayat amakiin na yatak. Kagura na no makisining dak iti chicks. Anya? Patpat na ngamin ti ka na ka. So, medyo agi mo no kwa. Siyak lang kami ti close nga uncle na. Kastagayam. Tata, ada ka din nobya yo? Ha? Ay kwa! Awan pa'y, aksap-sapulak nga ron. Ala, eksakto. Agpadata. Agsapsapulak mo ti true love. Ha? Hay, awan ka di pa'y nubyom. Adangam i-break ko no bigat. Tadyak ay ayatan. Diyak kayatan ti ubing anobyo. Lakay ti kayat ko itan. Ta sigurado adinak to isukat. Ha? Sini, no kayat mo, agsarak ta itirwar, tayo ti pagsaritaan ta. Agpaiso? O sige, kayat ko. Anya nga oras, ita ka din. Nagkapuam sinay, parbangunan Inawagak ni Urli itay, ngam ko na namatasaan kayo anak kuyaw. Sinina akong day dyan lalaki. Nay, apay ngay, nagapa kayaw? Narigat mo tanog, pampamarangak lata na kanayon. Diyak ay ayatan day dyan. Sa bali itan tay ayatek. Anya, no kasta, nakasapol ka manan iti sa bali aboy prin mau? Talaga kasta, balasang akmat. Anda karbangak nga agpili no asino ti kayat ko apakiboy prenan. Kan at least, sininaak pa nga imuna ni Orly, sa akto na kiboyfriend manan iti sa bali. Ay, anyan anak ko. Naimbag nga oras niyo, tata. Nay, apay nga ngagsangsangit ka dito balay, Orlay. Maya ko magpatulong ka na kayaw. Ngamin kasi ni nana ni Sinay. Ama mo ka nagpasulak ang kana. Hintag ko maami kaya na. Ay, ipag-asim pa raw. No, anya ti pangadeng ti anak ko ako, respetuam. Mga mintiam mo ka nagkurangag, wano nagpasulak. Kalamilat ng imbrinak. Ay, kaya naman siguro ati maki-boyfriend iti gwapo. No taraon kumabarok, nauman iti tinunaw, kaya namatay sinigang awan o adubaw. Ay, baraw, pasensya ka na. Ay, ngamdya mabalin na kontrain ti desisyon ti anak may. Iso nga awatam kumatigasat mo kan kwa na. Kasimot ni Urli ano kasta lakay. Awatan na tigasat na. Talaga kasta ni Ayat. Tay kunada nga ro dahin, awan ti forever. Nauma siguro dyan nakta itinalaan. Kaya namatay gwapo Gwapo jay boyfriend na nga uray lumakay. Ti kunam kit day, nabakbak nang siguro day jay alakay ngam ni Urlay. Iso nga insukat nan adagaw si jay nobyo na. Wais ki di dyan nakta. Bilibak iti kinawais na. Kasday ati babae. Amo na nga usarin ti panunot na. Di na pailam amuday ti alakay ngam nakirelasyon na dagosan. Agam amudan tao. Kabayatan ti panagnobyo da. Ngam apay nga taakas jay. Binilin na tamot jay anak ta. Adita ka no ibagbaga iti uray asinaw ti may papan iti relasyon da iti day alakay. Kang runaan ka naw, adita ibagbaga kiniingga. Kaya nangagmuma dyan baga na kadata. Saan ka no akayat ni Inga ama kinubya di ulitag na? Kanakan na lang mo't ni Inga. Apay ngay, aparitan na ama kinubya ni Carlitaw. Kumaano anak na? Basta tong palang talatan timbaga dyan anak ta. Di mon pakibyangan da kita. Ulit ngay bagasay ni, ha? Di mo'y bagbaga ka ni Inga, di mo'y papan ka na ta. Ta sigurado alapdan na ta. Apay ngamin adi na kayat na makinobya ka. Kun may isa ka nakamlaang mo't.
Awan karbangan na amang lapad kan kay ti kayat mo nga aramidon. Kwa, very close ngamin kanyak dahil jaya ka anak ka. Takasla anak ko na. Sige, tungpala ka amin nga ibagam. Aywan, aghahangmat ng ti cellphone ko. Gumatang na iti baro. Anya cellphone ti kayat mo. Ibagam tagatangag. Oray nangina? Wan, basta ka balak lang hindi. Hayayatan ka sa hindi. Amin nakidamam, ibay ko. Basta ikarim at dinakto sinaan. Wan, promise. Saan to ang mapasamak dayta? Sikan ti final. Sikan ti pakiasawaak. Ti pakikasarak. Kaano aya nga ikasarnak? Ha? Ay, kwa. Inton umayatawan sa hindi. Tabisiak pa'y lakadag ito. Nukas na. Napan ijay mol ni Seni, nana? Wan, Inga. Ijay mo, timbaga na papananda. Adda ka din napatag nga ibagam kan kwa na balasang kaw. Kwa? Adda, nana. Ngam agsubli aktulangan. Kat agyaman na. Adala, nabayad akong ti cellphone mo, Zeni. Ay na, agyaman akmanan Carlito, honey. Ay na, arakupan ka man nga agkan iti Awan babay niyo. Ha? Ay, Inga, kana. Di nakawagan iti kaanakan. Ha? Tasaan apod no dayta. Aga-agaw ka itinubyo, Seni. Anya anobyo nga ibagpagamat. Mabainak nga agiskandalo dito'y mol. Iso ayak kayat apigsaan ti boses ko. Agsinatan, Carlito. Ha? Ay, sus. Carlito, anya ti kaya tasawan dahito Sorry, ang puno ting paganinga. Saan ko akanakan? No di kat ada relasyon mi. Anya? Ang di ka madalagan, tas ka tipilya ka. Patsya ka di na kung kayat ni Inga. Iso nga ituloy tan tinarukyan ta. Nakasaritak ni Inga agayam mo. Sakbay ang nagawid ijay lugar da, Sinay. Inagaw mo ka na, tinubyo na. Ay, saan man nga gararamid iti sa uday dya babae? Tay din niyam amuna ni Carlito kanyak. Imbaga ng uncle na. Di na imbaga nobyo na. Basol ko nga ron. Basol na ata di na imbaga tagpaiso. Kat apay, di ka agbalaw no apay ngayon limod na anubyo na day dya alakay. Ha? Apay ang masapol nga ilimod na anubyo na day dya no awan problema. Di kay maawatan. Amangan mo't no adda ilimlimod day dya alakay. Taapay nga inlimod da ti relasyon da kininga. Ha? Di ka madanagan. Taurean niya't mapaspasamak. Di kanto sinaan, Carlito. Sapay ko mga ron, Zeni. Ikari nga ipay ko amin nakidawam kanyak. Agyamanak. Ay, agkasar talangan. Tapno awanan ti problema. Desidido ako na makiasawa kan ka. Agyaman na. Agam sampay nga ita. Tinasayat, santa pa'y lapagsarita at ti may papan iti day tabanag. Mangantakit din tanay lumami. Ulang po, ka! Sa bali man ng ti babaeng Carlito! Ha? Sino day tabagat? Ay, kwa! Mapanakot! Ha! Di ka tumaray, Carlito! Ha! Carlito, mabit lang! Urayan na! Garanggan dyan ka, babae! Hindi na putan! Sumapol kay Tibaro! Saan ka't atadaanan ni dasawa kin anak? Tsaka mo nga dasawa na! Imbaga naman kami na may sanabalo! Kat! Namati ka mat! Anay ko! Ha! Balagan ka! Sinamon dasawak no di mo kaya't nga dadaka sa mapasamag ka! Wala na! Sinagon ti asawa mo! Kasta unayakigtot ko iti daydagundaway manang biyanang. Impagat-pagat nak nga rod ti bakat nga asawa ni Carlito. Kat na ibabainak iti husto. Iso matlagayam nga inlimod ti gayam ko ti kadat relasyon da ken ni Carlito. Tasan mo't gaya mapudno abalo. Nabayag mata na saan kami ang nakikita kani gagayim ko. Tasaan na nagsubli iti lugar mi. Gapoy ti day dyan napasamak,
Nagpatulong ako ni tikapsat ko kat nag-abroad akmatan. Kat adak payla dito abroad nga aging gaita. Alakastan, to'y pagayam mo, Zenny. Ala pagayam Zenny, sa bali man na leksyon, tinaipaay dito kapadasam. Sana nasaya at timanggundawa ay itipada tao. Ta sigurado, ladingit, pan na kay babaen, kan malas, ti apitem to. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Zenny. Dito'y darama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose pare ti script kan drama to'y pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami kat Diyos tagngina iti tunggal maysa. Nagapok ka ni pagayam tayo ateryo, tintay drama ita, sana putpunno anagan. Kastoy man ti kuna ni pagayam teryo. Dir man ang biyanang, ada ka kay sunang anak mi iti asawa. Nga iso ti pa kay sentruan ti istorya agkan ka. Mahilig nga regalo ti anak ko. No adda kursunada na lalaki, regregalwan na. Rugyak nga rod ti agsalaysay. Susi mo, atoy inyagan ka iti meriendam. Isardeng mo pa iti agwashing. Ha? Ay, alam Ma'am Lirma. Sika ati pagserbiak ko ma. Saan ka, asika ti mang serbi kanyak ta driver da Mabalin ka di, susi mo. Lerma ko malatan. Ikateman ti ma'am nga awag mo kanyak. Respeto day takang ka, Ma'am Lirma. Basta ikatem ti ma'am nga awag mo kanyak. Lerma ko namlatan, please. Sige, Lirma. Isardeng mo pa iti agwashing itilugan. Agmerienda ka pa. Agyaman na ka, Lirma. Oh my God, mapantay gay hardin. Agsangot ang agmerienda. Apay no agistayin ka ngaminan, susi mo. Ang awang makadwa ni nanang ko iti balay. Oo, di ayabamon dito'y balay. Ibagam taag na eden dito'y. Kababay mo't Lirma. Sanay. Ay, ni malamagay man. Gawin na ka. Okay. Alam dito'y. Kagat-gatang ko day taarelo para kan ka. Ay na. Ando na yun, timay itid mo kanya, Lirma. Kababay na yun. Sana ang makasubsubalit ka. Ay na, baybay amday ta subsubalit. Sa anak nga agur-uray iti subalit. Alaamon. Kan itad mo mat kininanang mo daytoy. Sakay-sa kayo iti relo. Dua relo dayta. Pang babae ta may isa. Ay, nakababain. Alakit din. Kas kalasab sa bali. Regalok dayta ken ka. Gaputa nagsaya at kaunay kanya. Madlaw, napasig kaunay iti driver tayo, Lerma. Nasingpat ngamin, papang. Naragsak akasarsarita. Kan madlaw ananakam. Kita, iya. Amang ano madibel at tiregnam ken kuana. Ha? Apay, papang. No bilang laang tagayat ni susi mo kanyak. Kat aklonak mat. Saan nyo ka di akayat? Katadakan ka, no asino tipilyan, apakin na yatan. No kasta, kayat yun ni susi mo para kanyak, papang? No iso di kayat mo, kayat ni meten iti ina. Antay ta. May plaster ko, tika barbaro awasing masintayo nanang. Ay, kaano la idigimatang kay ti baro arifta. Ita washing machine manan ti ginatang mo. Saan mo't asyak tigim mata? Kasino nga raw? Ni kadido na. Saan? Di ngay Lirma, day amaw. Manan, nagadon tinayt itad ni Ma'am Lerma ken ka. Kanuray siyak, may ramraman nak ngay kay kan na. Nasing petak ka nung aming kadakwada. Abangan mo't no da sa balya kay papanantar aramidan na kan ka nakaw. Aw? Nataer ka,
Mayat ti taktakder mo. Iso a posible ti bagbaga. Mama, di ka mat... Ba lang dalirma? Kinsa anak mo lamay kariti pamilya na? Ang nobilang laang. Kaya't mo kaday. Ay na, imposible mo ti pagbagayo. Dinto mapasamak ti pampanunutin yun, nanang. House! Nabayag ka din tinubiyang ije abroad, susi mo? Nasuro mga upat atawon na ijayan, lirma. Kano nga iti plano yu apa nagkalaysa? Agurnong kami pa'y, Anyamot nga iti nakitam ije nobyam, susi mo. Siguro nakapimpintasan niya. Kan nasingpet siguro. Kan siyempre, nagagat na nagabroad. Uwan, lirma. Narigat ti long distance nga ayat mo, susi mo. Saan ka mailiw kan kwa na? Ay, mailiw mo, Nga manya ngay nga raot. Aganos kami, talaga kasta. Ano may saganaan mi, matibok lang minto a pamilya, lirma. Okay. Amo, apalak tinubyam. Ngamin, nakatumpong iti lalaki amang ipatpatag akaskan ka. Maulawa ka. Isagdang mo ti kotse. Ha? Ma'am. Okay ka kadilang, ma'am. Maulawa ka talaga. Insanggir na mo tibagi na kanya ako niyam. Ma'am, ipangkan sa ospitalain. Saan? Gagangay la siguro nga ulaw da ito. Iturog ko biit. Oray 10 minutes. Sige, ma'am. Ay, si makit ti ulo. Pakiilot man ti ulo. Please. Nagsakit. Wait, ma'am. Wait. Nay, nakapasyar ka mo dito yung ano mo. Abalay may Ma'am Lerma. Wala na. Rest day ngamin ita. Awan gayang bubi dato'y balay yun, nana. Wen, ma'am. Ay, pasensyaan yun ti balay may. Talaga balay tinakurapay. Sige, bay anyo. Tapapintasok ti balay yun, nana. Ha? Pasiminto tayo. Kan paikan tayo iti bubi dati atap na. Ay, kay tama ka anakan. Ang mga masulisog ka. Yang kalimay. Ay, sus! Nakita ko jay amom. Uray, sana napintas. Napintas jay balay na. Adi pa'y trabaho kan negosyo dia. Yang kalimay. Nataar ka ngamin, ngay. Ay, sus. Amin na babay makakita kan kakat. Sigurado nga akras dia. Dami nubya ka. Ada pa'y la komunikasyon nyo ay ni Duna. Kay Wayne, nga mamano at istrikto mo ti amo na angkag. Hay, kay tama ka anakan. No ada plano nga makirelasyon iti sa balay. Was-wasam pa iti relasyon nyo iti nubiyam. Awan may sunggarado dok ko kan lirma angkal. Uray na buyak nang. Kay Wayne, basta ni Duna ti ay-ayat ha. Agawik kay ti mabit Duna. Wen, susi mo. Kailiw ka una yan. Uri siya ang raod. Agkasarta kay din sumang pagkan. O sige, kaya't kumatan. Di kan tog subsublit tabrudain. Umdas mo turnong ta siguro na pagrugyan tay tinegosyaw. Mga lakay ti passport mo, susi mo. Siyak ti gastos. Ha? Apay mo ti paspor, Mike? Agtur tayo di balasiw taaw. Siyak ti taya. Anya? Agpaisaw? Wen, basta si kasumon dagiti requirements mo para iti passport mo. Basta siyak ti makaamukin ka. Aginanatapay diti hotel sa taagpasyar no madamdama. Sige, Uray dito yung sopa, ti pagidakaw. Ay saan? Agkukot ka dita, taababa ti sofa. Nalawa mo ti kama. Ay, kwa? Susi mo. Hindi ka agbabain kanya. Ay na. Mariknak-matkat. Adamot panagayat mo kanya. Mabain ka lang amang ipod no iti day. Ay, Lirma. Ay, ayatan ka, Susi. Ay, sus.
Amok amabain ka lang agdaton kanya. Ay, kwa, saan? Nadingitag? Mapanagaya ko kang ka. Nagsakit mo tanday tangayong bagang. Sorry, Anda mo nobya ka? Ni Dona, ti ayatag? Nanamay ti biyag mo iti dinak. Nadingitag? Nakabalan nga lawan ti nobya. Nagkasar ka nun ni Susi mo, iha. Si Magpatgaya man ti nobya na. Agkasar lang. Apay nga rota kasta tilangam. Di mo kaya ta mga asawa, ti driver ta? Ay, masurunak lang, papang. Ngamin, ado ti utang ni Susi mo kanya. Aniya, katsingiram Talaga kasta ti aramida, papang. Ha? Asino da ka di? Ni Susi mo ti masapul ko. Sana si ka. Ha? Sumar kayo, ma'am. Oh, aday ka. Nakalista amin dagiti utang mo dita. Ha? Utang nga? Wan, bayadam amin dagiti hinuthot mo kanya. Anya nga hinuthot mga ibagbagang mga lirma? O may hinuthot ko kang ka? Basaam ngamin dagita nakalista aday ta. Dagiti mo inintab mo kanya dagitoy? Jak intad dagita. No di kat impautang ko. Ultimo tinagastos ko anang paripir dito'y balayaw. Bayadan nyo. Awan ti libre dita. Kastamit ang ti ginastos ko idinagtor tayo di abroad. Bayadam amin dagitay. Oh, nakasurat amin ti total ti utang mo. Anya? Idarum ka no di mo bayadan dagita. Kat, nagbayad ni Susi mo, Teryo. Anya pa ngay. Kapilitan Tagdarong mati anak tano di nabayadan. Ay, pimanaw lakat nga rudan ti driver tayo, lakay. Mabain siguro. Damat labasol di anak ta. Taitid namat ngamin, ti kompormila ditan kan ni Susi mo. Katawan matinagkin na awatan da. Huwag nga rod. Naasam amang regalo. Ngam agsingir mat iti udin. Ay, kababayin ti kasyay nga ramid na. Kapilitan nga agsapul tayo iti kasugat ni Susi mo. Kas driver. No, kasta insan, di ka nagsubli ti trabaho? Saan Tadi na mapalubusan, ito na nagsubli jayay. Ay, kadwa na insan. Tamangan kiti napikutan na kadyabalasang nga amom. Mayaw awanton ni Dona Anubia. Sa makidin saan? Tani mo Dona ti ay ayatag. Ay, wine, mapangkakit di agaplay, Wan ko mga rodin san. Hanggang tulungan naman. Yam amunak iti sigod nga amaw. Sige, mabanta di balay, dahain sang. Uy, ma, iso ni Dino. Kasinsin metla ni Susi mo. Iso timang sukat ka ni Susi mo kas driver. Dino, iso ti anak mi. Naimbag nga orasyon, ma'am. Kastamit kan ka. Awan pa asawam. Awan pa'y, ma'am. Di nakawagan iti ma'am. Dapapakan mamalaang ti awagam iti sir kan ma'am. Ngam siya, jak kayat nga awagan nak iti ma'am taubingak pa'y. Para laang kadag iti babakit dayta. Ha? Lerma ko namlatan kanyak. Nalawag. Ket uwan no isote ko nam, lerma. O sige, sapay ko tama ipasig mo adagos ti bagim kada kami, Gino. Di ka ko maagbabain. Nag-shopping ka madiha. Anya, taginatang mo. Sapsapados samat da kita. Uwan pa pang, itad ko kinigino. Tarut-rutan di sapatos na. Igatangak pa'y iti pantalon kan bado na. Anya da kita? Ilakom, uno itad mo kan kwa na. Itad ko, papang. Kita ma. Amangan, no adan to manan di bumagustuhan kan kwa na. Kat singiram to manan, dagiti itad mo. Ha? Ni papang mat. Tila ibagbagana. Awan kastag sigurado. Tani, narikatan. Kenapa nga ik-ikam ni Gino? Masyanak lang kan kwa na, papang. May sadya sapatos na.
Kandaan na giti kawas na. Gino, at iti sweldom, ninayunak day ta, tip mo kanyak. Ha? Agyaman ma'am. Lerma ko nam kanyak. Di nakawagan iti mampunak mo. Ah, Gino, madamag ko man lang. Ada ka din nobyam. Wen, Lerma. Iso na lang, ta LDR kami. Ta dayo ti lugar da. No bilang makakita ka iti kasukat ti nobyam. Nakasagana ka amang i-break kan kuana. Ay, saan, Lerma? Diyak kabaylan na sinan tinubya, tayo ayatag. Nasingpo nga main. Baknang ka di? Saan? Pada ka na kurapay laang. Apay, di mo kaya't tibak ng anobya? Sana marukod ti ayat, babaen ti kwarta, Lerma. Apay, di ka mailiw iti nobyam. Mailiw ka, ha? Kayat mo, tamapantay iti lugar da. At damat lugan nga aramatan ta. Ikaw, kababain, Lerma. Di kagbabain Gino. Ngamin, saan kan asab sa bali kada kami? Nang runa kanya. Anya? Agsagana ka, tainton bigat. Mapantay iti lugar ti nobya. Anyat aramidin ta dito, resort, Lerma. Dumsa agtapay laang. Agpalabas ta itirabi dito eh. Ha? Ayun gayam. Ati kabarbaro kan nginginaan arilo. Sing-sing kan kwentas dagitoy. Para kan ka. Ay, ala. Awan mo't pagbayad ko kadagita, Lerma. Saan mo abayadan? Itad ko day takan ka. Libre. Anya? Kan adda tay saan amaus-usar ang motorsiklo ijay balay. Nakitam day chay. Uwan? Kukamton day chay. Kan adun tupay ti itad ko kan kain ton makaawid ta. Kan mapantan to ag shopping inton bigat. Gatangan ta amin akayat mo ijay mall. Ay, kat sige Sikat yung makam mo, Lerma. Madanagan akteryo. Tila mait-itad manon ni Lerma iti driver tayo. Intad na pa'y gayam tay sigod ang motorsiklo na. Di na madlaos usarinin. Madadahil lang no sana mausar. Iso abayam no intad na. Di na ko maintad day jay tasayang. Inla ko na kuma. Oray impahulugan na kuma. Ay, binagbagantan. Ngam ipapilit na matiam muna. Adda nga tanagkin na awatan da. Diyan mo. Abay, inaram nga ta ni Gino, ti anak ta. Diyan ka mo tinasayaat. Kasarita tanto man jay anak ta, lakay. Sir, ma'am, alaan kay kumaninang kaninong may ton kasarmi tinubyak. Ha? No kasta, agkasarkan Gino. Uwen, ma'am. No, manugot kayo ang agbalin aninong kaninang may. Sir, ma'am. Awan problema iti dayta. Kaya't mi, Gino. Anyat pagdabdabugam dita, Lerma. Awan pa'y limpyo, lalaki. Pasig da amin nga ulba. Ha? Haniya. Kunak man no sinaamon jay nobyam, Gino. Ne, awan mo't imbagbagak akas ta, Lerma. Nagadungain intad ko kan ka. Ngam pasakitan naklagayam. Amom ngay ayatan ka. Ngam apay ngay ang mga sawa kan iti sa bali. Apay. Ne, awan mo't nagkinawatan ta, Ma'am Lerma. Bayadam amin dagitin intad ko kan ka. Di ka matanagan, ma'am. Isublik amin nagijay. Kas makita, mait. Awan apulos ti inusar ko ngayon intad mo kanyak. Nakadulin amin iti silid ko. Ken pati motorsiklom, nakaparada iti garahe. Jak inus-usar day jay. Ken dagiti kwarta ngayon intad mo. Adtoy. Nakadulin lang iti wallet ko dagitan eh. Oh. Ha? Adalistaak. Inlistak amin ngayon intad ko kan ka. Siguraduam ang maisublim amin. Adamo listak, Ma'am Lerma. Inlistak amin nga intad mo kanyak. Ha? Siguraduam nga agtali tilistaan ta, Gino. Una, ikumpara ti listahan ta, ma'am. Ulit maisubli amin kan ka, dagitin intad mo kanya. Iya.
Gustong ti panagsangsangit mo. Kaya nawan ti rumbang sangitam. Tawan mo ti relasyon nyo kay ni Gino. Nasakit lang amin tinakam ko, papang. Kunak ano matinag tirik na kanya. Tanaga doon dagitin intad ko kankwana. Ngamsaan magayam. Ikateman kami, hindi kasta ngaramid mo. Nagsem ka, mangirig-regalo iti kurso na alalaki. Tapno armen na ka lang. Ngam sana nasayati kasta iya. Urayem nga isuda ti agdaton kan ka. Kasanon, makatumpong ka iti hut-hut alalaki. Awan, ibusin na ti kwartam. Pagyamanam, tanasing pedagiti nagbalin a driver tayo. Saan na ka ginundawayan? Papang. Saan nagaputa kurso na dam ti lalaki? Ket tila mait ited mo kanuwana. Nga uray saan kayo pa'y langag nubyo. Saan nga amin na lalaki? Ket rupat regalo. Wano rupat kwarta. Laglagi po mo kumaday tayo. Kasi ti Diyos man ang biyana ang dimngagmet anak ko iti pamagbagakken kwa na. Takal pa saan tinamidwa pan nakapaay na, di na inulit ti naramid na. Aging nga damat la nagaram kan kwa na, kat nagkasarda. Katita adda upat nga apu kumekan kwa na, kat naragsakda sa nga pamilya. Alakastan, to'y pagayam mo, Teryo. Nalakad sa paylakuma, tanaragsaka kanayon ti pamilya ti anak yo. Kastamutan dagiti apo ko yo. Bueno papagayam, di taan tinagpatingkaan ti pakasaritaan, ni pagayam Teryo. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring. Eli Palacio. Insorat wano inyor nos para iti script kan drama tuy pagayam yo. Jenna Almoite. Agyaman kami ket Diyos tagngina iti tunggal maysa. Ti pakasaritaan ngayon tayo drama itakat manipod kani pagayam tayo Aloyda saan na pudpudno anagan. Kastiman ti kuna ni pagayam Loyda. Dear man ang biyanang, kayat kumanmat apay drama ti kapadasa kiti biyag. Bareng makaita di ti adal kadagiti padak ngagdengdengag. Adda nobyo kakalugarak, ngam idi adabak nang anamamok, jakon pagan ano ti sigod anobyok. Rugyak nga rod ti agsalaysa. Ay, apay ngayon sinanak. Anya tinagbasula, Loida. Awam mo ti madingay naramid ka. Basta agsinatan, tahaan kan ngay ayatan Roberto. Ay, apay ngay. Ada nagkinaryan ta. Ani patay lati mamagsina ka data. Han nga amin nga kare kat matungpal. Ay? Han nga data tinae kare para iti tunggal maysa. Basta agsinatan, period. Nanang, asawaan dakon. Ha? Anyan? Kasangsangpet mo pailaan, ngamday ta asawan ti bagbagam. Asawaan dak nga rudan. Ikasarnakan ayan ni Roberto. Han? Nireto te mga asawa kanyak. Ha? Asino aritaw? Diyan ngay barbaro nga boyfriend ko. Anya? Ay, masaya nga nak Marilita. Ngamen, nag-break dagiti anak ta. Takasanaw, imbreak kanumo ngamin ni Loida di anak kaw. Ay, jakman amo iti day di ababaay. Kalaat mo't ngamin tinaramid na. Sa ita, adda-adagos sa bali anobyo na. Kat asawaan da ka naun paray. Damag ka abak ng kanon sa ginang isukatan na iti anak kaw, maray. Ay, jak amaw paray. Tayak pa'y nakit kita. Ay, masya na ka talaga iti anak kaw. Kanayon ngagbartak manipod imbreak ni Loida. Malmalday ngamen, maray. Ala, andi ngayom latta paray. Tapatyak ang makailiw-liwag tumulaan. Ay, siya kaung tagkid-kid daw iti pasensya.
Gapo iti inaramid ti anak kaw, pare Arturaw. Nanang, iso ti ibagbagak nga nubyok ni Reto. Reto, iso ni nanang ko. Ha? Naimbag nga orasyon, nana. Agmanuak. Naimbagmat nga oras mo rito. Mabiit la ang tamang isaganak iti merienda. Nagluto ak iti kamuti kentugay. Ay na, saanan nanang? Di kayo lamabain. Day takit din tugtug iti idas da saryo. Katahan nga nairuam ni Reto iti kakasta nga merienda. Saan mo't, honey? Mayat kiti na kita merienda. Ang imsahanan, nana. Napsugak pa'y. Tanag merienda kami itay kani Lloyda J. Plaza. Kasta aya. Nakaumayag. Taumay ko kidawan ti pamalubos yo. Ta asawa ako ni Lloyda. Win ko na yun, nanang. Tama pa na kanon agyan iji balay darito. Dayta no umanugot kayo, nana. Ay na, urehan na nga kaya, tsakmat lang ti masurot, darling. Kas respeto, umay kalat na ipakada iti inam, honey. Ay, katda kayo no anya ti pangedeng yaw, no agkasar kayaw, adda kada kayo dayta. Nay, apay ngay nga inyim pakimot amin abado mo na nakaw, agdalaw kan dito'y balay. When atay awid na kon ni Reto iji balay na. Anya, nay, kunak man no agkasar kayo pa'y. Kasar nga. Baybayan yun data nga kasar na nang. Isumot lang nga iso. Agkasar kayo pa'y nga umuna sa kay to agden na, Lloyda. Hanak nga mabalin nga kasar ni Reto. Tahanda nga anal iti asawa na idi. No kasta, adda asawa ni Rita? Idi ngam nabayagan nga nagsinada. Nasurukan nga 20 years nga nagsinada. Ay sinaamlaangan. Subyam ni Roberto, taisaw. Ni Reto ti ayatak tatan nanang. Anya. May mayat ni Reto tam maitad namin nga kayat ko. Baknang ka na siyang pat. Anya. Dudwata ito'y nagdakal nga balay mo, Reto. Kadwata ti babaunan. May katlo ti babaunan, Lloyda. Ay, adagayang babaunan mo. Una, Ay, mayat nga rod Tapno anak nga marigatan nga agtrabaho. jakayat nagtrabaho ka, honey. Tingayat ko, agbalin ka a senyorita dito balay. Nagmayat mo tanan. Panawan ka pa'y nga ro dito balay, tada papanakon. Sana bali, tada ti babaunan na kadwa. Manang imang, akin manok dagito nakapupok ito'y likod ti balay. Kat, manok ni tata rito Asino pa'y kumangay? Ha? Pangpalot sa dagito yung manok, manang. Manang kalaamanang kanyak. Kat madlaw mat nga inauna kang siya. Ni, manutawan mo na ya. 28, si kangay. 28 mat lang. Ni, agkatawanan tamot gayam. Anya nga bulan ti birthday ngay. Pebreraw. Ay, inauna ka nga rod ay ite makabulan, tamarso kanyak. Iso nga manang kalagta manang imang. Makabulan laang mat. Di ka man manang amanang kanyak, ta makapasurun. Ni, ay, ngam, apay anya ti trabaho ni Reto? Grabe ka mat. Asawam, ngam di mo amo ti trabaho na. Nabiit pa'y ngamin nga nag-amam mo kami. Ngam nadlaw ko nga nasingpat, iso nga inaklon ko nga dagus Mamalot ni tata ritaw. Kasta ti trabaho na. Ha? Dayta timbakbak nang na. Iso ti pinagbalay na iti dakkel. Ken nakagatang iti lugan na. Ken adda pa'y nagatang na adagdaga iti agduduma a lugar Takanayon ang mga bak. Ay, kastaya. Ti ammom siguro, pensyonado niya. Ti ammom, adaw ti negosyo na. Ngam saan, manuklaang ti puunan na. Ken ti pagbakbaknangan na. Ay, jaklaim pagarop nga kastagayan ti trabahom, darling. Wan, magsuswerte ka kanayon. Apay, maupay ka no kasta ti trabaho.
Ay, saan matkit di? Awan problema. Ti importante, saan ka nga maibusan iti kwarta? Ay, deta ti santo ang mapasamak. Maibusan namin na mga opisina. Siya, saan? Ikanak man nga rod iti kwartam, ta adamapan ko gatangan. Okay, ariglado, honey. Mano ti kasapulam. Imang, labaam tumandag dyan na urno nga underwear ko. Apay no labaam ngamin adagusan, no kas di amalpas ka nga digaw, Loida. Mamin anumot lati mangigilgil ngay. Adda maturturay mo nga babaunan niya. Ay nagtal na ka, tasikat ti adda turturay na. Laglagi pa, asaan na kang asawa ti amok, tasaan na ka nga inkasar. Ni, nagturot ka matan nga mangibagay ti kasta kanyak. Apay, anyat pagkarkarit mo? Awan, ngum ibagbagak lang ti rumbang. Saan aga po tababaunanak ditoy, katrabahok mat aminan. Saan ka abalda daw, Loida? Iso at tumulong ka iti trabaho dito'y balay. Naay, Amin matlakit din, ipatrabahom kanyak. Naglaing kan ngay. Nabiit ka pa ila dito'y abalay, ngam kunamlan asino kamutan amang ibaon-baon kanyak. ipulong ka kanereto. Papanawan mo na dyan nga babaunan reto. Ay, sana. Kasimet. At anak na supsuportaran na. Single mom ni Imang. Naglastog mat ngamin. Kaslaan nga ma'am ti pangibilbilangan na kanya. Kasla babaunan ti trato na. Kas jay lang ti style na. Ngam na singpat da jay. Nagagad. Paspasurutam lata kumano ko ah. Apay ngay nga siyak ti ag-adjust. Manjak mat naglayangan ngay. Sumurutak lang kanya mo no ada papanam. Jak kaya tag iyan ito'y balay. Sige, honey. Makaamu ka. Uwan niya, nalpas kayon rito. Nalpasan ti laban. Ay, agmamalas sa kita. Nabakak. Nan, yawat mo man ta belt bag ko dita sa ang utilugan, Loida. Ay, ala ka. Naibus na matanti binalon mo nga kwartam. Masapo lang makasubutak. Yawat mo tibag ko. Saan ta nga gawin, aging kadyak makasubot. Naimbag man, ta nakapasyar ka dito'y balay, Loida. Wanta masadutak nga sumurot ka ni rito ije piyastaan. Makaburing matagur uray ijay. Jakmat kaya tatagtali na at ije balay, tada je swapa nga babaunan ijay. Ay, sinaamkit din da di alakay anak ko. Uray nagsinadan iti asawa na, ngam nagkasardalat ta. Apay aya apa kasi kuran nyo deta. Kakaiso na nga mayatan ti biyag ko. Di kutsin di ato anak yun nanang. Magatang ko aminan nga kayat ko. Ni Robertaw, ti kayat ko aparakan ka. Nauma ako na iti agat baboy. Nagalas kat ti kasta nga ibagbagamon, Loida. Kadagpay sumat, agat baboy ni Roberto. Kat gagangay na tagtartarakan ka nga rod iti babaw. Pagkasaryo kumapay dagijay atarakan na. Agkasarangay iso na. Kayat kun di agat manok tad adu ti kwarta na. Dakilay dagiti baboy mo anak ka. Ay, wintatang. Ay, nagsayang dagita ababoy. Imbis a pagkasaran nyo ka ni Loida. Saan ba natulay? Sana masayang dagito'y tatang. Tailako, mate. Adan nakitulag amang gatang kadagitaw. Kasta. Kinasaya at ngarod anak ka. Kaya no may dispose ko dagito'y. Mga lakto man ti sabali at taraan ni kaon. Kadwak to tigatangay. Tagtarakina man iti adaw. Tapno dan to man ilako kaon. Apay nga kukurot ka rito? Wadan kwartak, Loida. Ha? No kasta? Imbabak mo amin di kwarta mi di kalman? Nga rod. Isardang mo nga minante kasta nga bisyum. Agnegosyo kalangan. Unsa. Kastamot lang ti pampanunutak. Iso nga ilakop dagiti ginatgatan ko adaga. Taday dya ti pagpuunak iti negosyo. Ha? Ilakom amin? Sayang. Saan? Taado ang negosyo ti pangibautak iti mapaglakwak, darling.
ta rito. Damag ko anala ko yung dagijay ginatgatang yu adaga. Pudno ka deng? Wan. Apay, Mang. Kwa? Umutang ako matata. Tani, awan pang pa-check up ko iti anak ko. Kan uray dananang kan tatang ko. Agsakit da. Masapul amay ospital da. Aniya. Mano ti utangam. Uray 10,000 pesos ko matata. Pangaasiyo ko ma. Sige, mabid lang arod. Agtalagakan ka, Mang. Iswasaan na nanaskan ngagpapirmakan ka. Iswa di mo dadaalan ti panagtalagkukan ka. Naawatam. Wen tata, naawatak launay. Papanamanan rito. Apay nga inalam amin data naglakwam iti daga. Inak pagdublin da ito'y, darling. Ay, haan mo nga sublian ti bisyum. Las da ito yun. Nakatagtagain na pag ngamin iti siping asabay de rabi. At nakanog igama ka may sasaba. Hindi kwan, nagsiping ka nun. Kaya't nasawan, agdublitan yaman nga igamak. Anya? Ay, Di mo nga rudala namin nga kwartam mangibati ka. Di na isuro. Awan bibiyang mo iti daytoy, takwartak daytoy. Ha? Awan pakibiyangam ditoy, naawatam. Apay ngagsangsangit ka nga simbang patrito? Yawan tinaglakwang iti daga. Sinaurda ka. Unak namin kan ka nga di mo sublian ti bisyum. Anya nga itadta? Awanan. Milyones de kwarta ka na pukaw. Awanan, Loida. Ni, apay nga gimimpake ka rito? Tulungan na nga gimpake. Tawanan dayjay nga imang. May samad dayjay. Kuna nangagbakasyon lang, di mo't nagsubsublin. Sapa imutang kanyak. Mas dawak mo't ngamin kanyam Intad mo ti kwarta nga awan kasuratan nyo. Alaki din. Hagimpake kan, tabayadan danto'y balay ko. Ha? Anyat kayat mo nga sawan? Inlako kunto'y balay ko. Iswa pumanaw tan dito'y. Ni, apay ngay. Katpagyanan tangarudan ngay. Ijay balay yun Day, apay nga inruar mo dagita kawas. Akin kawas ka dagita. Kawas ni reto. Masurunak. Insugal namanan di naglakwan na iti balay na. Awan nga pulos nagbati nga kwarta na. Anya? Manjakon! Naumakan yanan. Sinakon ni reto nanang. Itatawanan akon. Di na akon pangananauloy na. Basol mo matlang Nagtangkan ti ulom. Luamok lang manugal ka edi. Hangka ko mga inakaklon. Ikarik, ang balbaliw akon. Idya akon ti bisyok. Tadtapay. Nalakom aminan nga sanekwam sa kakundi kare. Ha? Anya nga'y tadtang awanan Kasla ka kakaasin. Iso nga pumanaw ka kidin. Agsinatan. Ay, awan pagkawitak, Loida. Ay na, adu dagi dya kakabsat mo. Agkamang kakanya da ta sigurado nga tulungan da ka. Sige, mabangkakit din. Nag-adumat gayam dagito tarakan mo nga baboy mo, Roberto. Nay, sika magayam, Loida. Kumusta? Long time no siya. Wenta medyo busy aki tinapalabas nga daw. Ay, kasta. Wen Roberto, limok magkamat. Kan kapukpukis mo pay. Gimua po ka Nay. Adamot tayo manggatang iti baboy ka. Ay, excuse me, Loida Jak pa'y masangot, ti maki-istorya kang ka. Ta si kaswa man, nagiti customer ka. Kaslagin mo po nga karakaraw ni Roberto. Idi imado te baboy na. Imado matan nga permiti tarakanan. Limawa pa yan dato kulungan ti baboy na. Adamanan si Mangpat nga lugan. Nay, pasensya ka na, balasang ka. Tadi na ka masangod dyan, anak ka.
Tanay, agsasarunod dagiti customer na. Ay, lukas ta. Customer na amin dagita sumang sangpat tata. Wayne, ay nagkurang tayo nga rudin dagiti lako na. Tayo madumot ti customer na. Aya? Ay, ila ko na amin dagitoy. Wayne, ang mangibati ka no iti sa nga pulo ababoy. Tapag kasaran na intun umay abulan. Ha? Ay, agkasar ni Roberto? Adan ayati nubya na tata? Adan na. Manumutin abulan da. Kinukanayon nga umay dito'y balay jiip na. No makitkitam tagparparada analabasit alugan di tabatog. Lugan ti jiip na dayjay. Ay, aya. Ay, adamat gaya manjiip na. Kawain, ay nasingpet abalasang. Kinapintas mo't misti sa abalasang. Ay, sige tata, dapay gayam aramidak. Panawan kayon. Sige, balasang ka. Adamat gayam jiip nan. Apay ngay nga hanak nga inoray. Sayang.